nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst Channel. Yeah, of course, namhleta yakhalula risimu ra Benjamin the President. Ndzi hluvutisa kahle ku humelela Mr. Post masana stresses. Yeah, so nifike ni scroll ka account ya Benjamin the President, as you can see. Nifike ni scroll nifike ni kuma ku ifike yi posta this post leyi nga postiwa hi 27th of November. Yeah, so loko ifike ihlala ifike ibona ifike itsela ku ha gulumuta, and then ifike yi posta that image kwalano nga kusona that Mercedes Benz ana tala hi movha leyi J63 AMG. Yeah, to be honest, na mina a ni nga swi tivi swi vula yini ha gulumuta, no hi vona ku tsala ku ha gulumuta. Just like that ni swi tshika ni swi bakanya mavona nyana. And then tlhela ni vona swi leswi posta na hi Hlayisani Majomela. As you can see na ku scroll na yena ifika posta the post the same day le na yena fa tsala ku ha gulumuta ako hot ni va no kunda ka yena ngwana. And then there's some other spy account ku ni kota ku nghena ka yena ni ka yin'wana the big fancy nga ni block-a la phela hi pfa hi tekisa xandla vo tala a va ni bloketerile na na yena firma na va swo ligezani loko ri va ze ku ni block-a ku a ni ve ni cinca account se na ro ni block-ini mara ku na post yin'wana ka fika yi posta la a fika hi tlhatlhela ku swi vula yini. Yeah, hi fike hi vona fika tsala ku song of the year hi ta nghena ka 2023 hi leri screenshot this post i risimu leri ha gulumuta. Ni vheta ni screenshot hina vanhu vo ni ta swa straight ndani screenshot ni post leyi vone swo loko ya ngheni yona na risimu leriwa hi leswi a nga fika tsala swo. So ha gulumuta i risimu ra Benjamin the President leri nga ta ri kha ri kona ka album ya yona leyi taku ya December Revolution. Yeah, so a hi endleni ka this matter. Yeah, so hi ta hi kha hi nghena ka mhaka Mr. Post. To be honest, I was very disappointed in this live and ni posting already ka channel. To be honest, ni nga swi lavi ku hi posta video leyi. No, let me post it hikuva vanhu va ta ku ni bias loko ni nga yi vekela. But guys, this is actually just a repetition of what he has said at the previous live. La I expected ku Mr. Post a hi byela date mara wa hi byela touch up. Like I was disappointed. I'm not on this and I was disappointed by this live. Laha a nga swi vuli hi ta hlangana next week ka fish kambe like they did not mention anything about the date and ni twa swi wrong ngo. Yeah, but ta vona swona in the next few days mama loko zi ku fika ti 5 December hi nge swi za yi tiva release date ya Mr. Post se ku ta ku na problem. So ku ta ku na problem yikulu. Maybe ta humesa ti 1 December because ku na yin'wana clip mi nga ma ehleketa loko a na gwavulana ni twa khawulela hi ti 1 ku i ta lava bodyguard. Hi ti 1 gwavulana lo tirha ka xilumani i ya rinda mina bifi leyi ni nga yi ba ya chavisa swa boha ni lavalaviwa. As you've heard, I'm maybe all of almost the one number and two to one to close considering the fact that I was going to cover and stuff like that. Maybe that almost the 1 December. If Mara ku mean a date I think at least by 5 December or else too late. Too late. Should affect his marketing. Oh no, you know, Benjamin the President says sungurinzi. Look what I'm guys, I'm subscribe and I'm take a subscribe. Shocking. Hey, how you Hi, Kakariko.